Nima otogo watariria mwena wa studio guku ni kaunti-ini ya Kajiado na haha ndugamite turi gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na hatari kuria maregu tugukorwo tukirika thiini wa ndereti iria tukiri nayo muthenya wa umuthi yegemainie na ikiro iria atongoria mabati gukorwo mari nacio matanamba guthurwo gukorwo nginyitanira na umwe wa aria makoretwo hihi mari kihitahitano-ini giki gia kumathia hihi kana giturwa kia utongoria na ni gukorwo agitutariria kuringana nake ri ni ikiro iriku areciriria muingi ubati gukorwo ukirora matanamba gukorwo magithura atongoria ngunyite ugeni thiini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi na hihi ri ngurie kiuria ni turonire ica ikuhi mutongoria wa kiama kia DCP mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua akiuga ati atongoria a Mount Kenya makoretwo magithurwo matari akinyaniru ikiro kuringana nawe ndeto yo ni yama. Madam Gashuka ni gwenda kuga horo cio warirwo ni mutongoria wa kiama kia DCP Mheshimiwa Gachagua ni horo wa ma ndauga mukono tondu riria ba atongoria marathurwo ndu mwe wao to ni ngoragwo ni ngetha kura ni ukoraga andu mathurwo ukona ti andu magiteithia andu matikinyaniire ikiro na kwi andu a ruriri rwitu rwa Gikuyu maraturirwo ni ciugo icio cia Mheshimiwa Gachagua na maranegena muno no arora critically arari na uma otogwa roigire ati wathi kwendu ta Western kiria Nyanza atongoria mathuraga ni andu athomu andu matangituika easily compromised. Kinya mariko hihi ungienda matacukio niguo gutigagirira ati aria marahitahitanira iturwa cia utongoria ni mathorimo niguo gutigirira ati ni makinyaniria ikiro iria ibatie. No nyende mawatho mathondekwo kwirikane ogone itigitike MCA mundu takinyitie utai na first degree ndaka ukorwo agitikirio gukuhiria giti kiu kia first degree ongorwo ni giti ta kia MP utuike mutai na masters degree iyo ni utuike a minimum qualification ni a masters degree na MCA ni a first degree. Okay tikuga ati andu athoma ni the best readers na ukore andu angi mekiheo but at least no wega ukona a level of education iria kwagirwo gwikirwa ati ino niyo minimum qualification ya kurani ya gitigiki. So si kwamba ati viongozi wa Mount Kenya hawajasoma. In fact Mount Kenya wamesoma. Ukisema viongozi wa Mount Kenya hawajasoma inamaanisha pia hajasoma. Yes, pia ni kiongozi wa Mount Kenya. Na ni kwa sababu ya hiyo maneno ambayo aliongea ndio maana viongozi wale wa Mount Kenya walikubali kuchukua ile kidogo ya Ruto wamtoe. Si kwamba viongozi wa Mount Kenya hawajasoma. Hapo Gachagua kwanza amekosea. Kura kwa andũ a Kenya tafadhali tugicagona na giki gia 2027 ogwo muraigwa kwina tugege mutigacie riu ni hindi ona tukuingiha muno kuma MCA kuma bunge kuma senator women rep na governor ona president tugeci ati onake hatikoragwo kagege nie mundu ingi hurira ma kiria giakwa ni mundu gwitwo Kibaki ni atuonirie utongoria uria wa uigiririku na ndaingagirira nginya mawira mandi no riu aria twinao uratu gwiko ukaigwa minister ni erwo ni kauru akarugamio wira uguo koguo andu ni marore kiugo tugege riho na ni mathuro tuthia ithuĩ guthura mathuro mundu toy wira gucokia mwaro mwena wa studio na handu-ini ha Inooro TV kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo ngetika Wacuka wa Kiarie.